Dame i gospodo, poštovani građani Crne Gore, već izvjesno vrijeme u Demokratskom frontu, a posebno nakon održanih predsjedničkih izbora, postoje razgovori između konstituenata Demokratskog fronta kako nastaviti dalje političku borbu. Nas trojica kao predsjednici stranaka i naša stranačka rukovodstva donijeli su odluku da tu političku borbu posle obaranja režima Mila Đukanovića 2020. godine i nakon obaranja njega personalno kao predsjednika Crne Gore 2023. godine nastavimo pojedinačno. Dakle, Demokratski front je donio odluku da stranke konstituenti Demokratskog fronta idu različitim putevima ka istom cilju. A naš cilj je uvijek bio poznat. Mi želimo da Crna Gora bude pomirena, mi želimo da Crna Gora bude zemlja budućnosti za svakog njenog građanina i znamo kolika je bila naša snaga koja, nažalost, nije upotrebljena onako kako je trebala da bude upotrebljena nakon 2020. godine u demontaži jednog kriminalnog režima i danas imamo te punktove u sudstvu, tužilaštvu, u državnoj upravi gdje se mnogo toga zadržalo, iako Demokratske partije socijalista već izvjesno vrijeme nema na onim najvažnijim mjestima državnog odlučivanja. To što je poremetilo Crnu Goru, to što je zatrovalo Crnu Goru, to što je dovelo sve nas u tešku poziciju zbog želje prvenstveno nekih međunarodnih adresa i lokalnih izvođača poslova u Crnoj Gori da se spriječi ulazak Demokratskog fronta u vladu, dovelo je do toga da mi imamo danas veliki problem. Nemamo Demokratsku partiju socijalista na vlasti, ali nažalost imamo sve one devijacije i devijantnosti koje su postojale, koje je instalirala ta partija na svim mjestima odlučivanja. Danas, kao prijatelji, nas trojica, a počeli smo i kao prijatelji kada smo osnivali Demokratski front, želimo da pošaljemo jednu novu poruku Crnoj Gori, da u politici možete da se sastanete, zajednički radite, budete ponosni na ono što ste uradili, ali takođe da možete i kao ljudi i da se rastanete znajući da idete ka istom cilju i da ćete možda iz nekih drugih pozicija moći da uradite i više. Niko od nas pojedinačno neće odustati od onoga što je definisao Demokratski front kao politički savez koji je ostavio nemjerljivi istorijski trag na politička dešavanja u Crnoj Gori i zato nam je važno da ljudi koji su podržavali Demokratski front znaju da među nama nema nikakvih sukoba, da među nama nema nikakve svađe, da među nama nema nikakvih razlika po onim pitanjima koje smo zajednički dogovorili kada smo osnivali Demokratski front. Važno mi je da to saopštim u ime nove srpske demokratije. Važno će to svakako biti i kolegama sa kojima sam zajedno osnivao Demokratski front. Kažem, ponosan na sve što smo uradili i sa velikom vjerom da možemo da uradimo više, jer nas trojica i naše političke organizacije dobro znaju šta je konačni cilj, a taj konačni cilj je boljitak za svakog građanina Crne Gore, da Crna Gora bude ujedinjena zemlja, da u Crnoj Gori nema više diskriminacije, da u Crnoj Gori nema onih koji gladuju, da u Crnoj Gori nema onih koji su obespravljeni, da u Crnoj Gori ne postoje građani prvog i drugog reda. Tu borbu nastavljamo i dalje. Ja želim svima da se zahvalim, posebno vama, predstavnicima medija, koji ste godinama pratili ovu našu veliku borbu, koja će sada biti manifestovana kroz nastupe onako kako odluče politički konstituenti Demokratskog fronta. Hvala vam. Dobro, zaista kada radite jedan veliki posao i kada taj posao ima elemente i istorije i nekih velikih društvenih promjena i kada se sjetim i toga dana kada smo počeli priču o ukrupnjavanju crnogorske opozicije koja je posle obnavljanja crnogorske nezavisnosti bila toliko
različita i toliko razjedinjena da je Demokratska partija socijalista vrlo svjesno i imala plan da što duže drži u tim nacionalnim ili državotvornim ili državnim torovima svoju konkurenciju, da ne bi mogli da je ugroze i da je smijene sa vlasti i zaista i nakon priče koja je počela 2008. godine posle usvajanja prvog crnogorskog ustava, mislim u nezavisnoj Crnoj Gori, kada su razlike bile najveće između Nove srpske demokratije, Pokreta za promjene, Socijalističke narodne partije, mi smo s naše snage da sjednemo zajedno da kažemo dobro, bilo je što je bilo, imamo različite političke stavove i različite političke interese i odnose prema tom pitanju. Mnogi su se ljutili, mnogi su bili zadovoljni, ali imamo jedan zajednički cilj, da se u Crnoj Gori desi srpsko-crnogorsko pomirenje, kao temeljna vertikala na kojoj je Đukanović planirao da gradi svoju doživotnu vlast i da pretvori Crnu Goru jednu kriminalnu državu. I mi smo krenuli u dogovore da opozicija tako različita krene zajedno. Ja posjetio i Andriju i Milana, ti prvi potezi koji su bili dosta čudni i teški, to su one bijele košulje i nastup na lokalnim izborima, kada smo pokazali da možemo zajedno da radimo i iz toga vremena ima dosta i anegdota i dosta simpatičnih, jer tako različite političke strukture su trebale da nastupe u tom vremenu s jednom istom političkom ponudom i da se predstave građanima Crne Gore prije svega, ali moram reći tada i međunarodnoj zajednici, da se predstave kao jedna alternativa koja može da vodi državu Crnu Goru i da obezbijedi stabilnost zemlje i da obezbijedi da zemlja bude demokratska. Znači, kao neko ko je inicirao čitavu priču tu i s Andrijom imao vrlo blisku saradnju, jer dakle, tada, 2011. godine, teško da se mogu naći dvije različitije partije nego Pokret za promjene i Nova. Milan i gospodin Peđa Bulatović tada u SMP-u su bili sastavni dio i vrlo brzo su prepoznali taj državotvorni, pomiriteljski, demokratski i pobjednički kapacitet objedinjavanja opozicije. Ali danas, recimo, posle 12 godina ili 13 godina, vi kad pogledate političku scenu Crne Gore, skoro da nema toliko velikih razlika između političkih partija kada se u pitanju odnosi prema osnovnim vrijednostima. Neko više pažnje postavlja na identitetskim pitanjima, neko više na reformskim pitanjima, ali u principu kad pogledate, misija istorijska Demokratskog fronta je ostvarena, znači Srbi i Crnogorci u Crnoj Gori su pomireni ne oko toga da čine zlo jedni drugima, nego da čine dobro svima i da Crnu Goru doživljavaju kao svoju kuću u kojoj će svako imati sva prava i u kojoj ćemo zajedno raditi da je očistimo od organizovanog kriminala, od korupcije, da to bude pravna država i da to bude država koja će omogućiti ekonomski prosperitet svim građanima koji žele pošteno da rade i da pošteno prehranjuju svoje porodice. Tako da ja ovim putem želim zaista zahvalim svakom simpatizeru sve ove tri političke organizacije, svakom građaninu koji su pratili naše politike koje nekad i nisu bile prijatne. Da budem pošten, 90% naših politika je zahtijevalo žrtvu, a to u Crnoj Gori nije baš preporučljivo za političke partije. Obično svi traže neku korist, a nisu spremni da daju žrtvu. Mi smo dali ogromne žrtve i ovog puta posebno želimo da se sjetimo svi, da kažemo da posebnu zahvalnost dugujemo i našim saborcima koji više nisu živi, od Koče Pavlovića, Janka Vučinića, svih drugih ljudi, Vanje Durutovića, znači svih onih ljudi, Janka Vučića, koji nisu dočekali oslobođenje Crne Gore, a koji su dali nemerljiv doprinos. Želim da se zahvalim svakom građaninu Crne Gore koji je gazio crnogorskim ulicama preko 150 protesta koje je organizovao Demokratski front, svakom on koji je spavao s nama pod šatorskim naseljem i pod šatorima. Znači, da nije bilo Demokratskog fronta, ne bi bilo promjena u Crnoj Gori. Svi su nas napadali, malo je ko bio uz nas od etabliranih političkih struktura, stranih ambasada, medija, tajkuna, mafije. Svi su u Demokratskom frontu prepoznali jednu suštinsku opasnost i zaista, ono što bi rekli celebrity, bilo je to jedno zaista divno putovanje sa mojim prijateljima s kojima imamo toliko toga zajedničkog da iako se ne slažemo oko nekih stvari, to je daleko manje bitno od onoga oko čega se slažemo i onoga čega smo prošli, međusobnih odbrana, solidarnosti, čekanja ispred tužilaštva, ispred policije, čuvanja ovde u ovim prostorijama
Skupštine. Znači, jednostavno, Demokratski front je jedna velika istorijska činjenica, jedan veliki politički projekat i meni ostaje samo da se zahvalim i kolegama Mandiću i kolegi Kneževiću, ali svim našim poslanicima i funkcionerima, na kraju kraja svim građanima Crne Gore. Misija je ostvarena, Đukanović je pao, DPS je pao. Sada dolazimo u novu epohu, jednostavno treba graditi neke nove mostove, razlike postoje oko nekih prioriteta u politici. Pokret za promjenu nastao kao politička organizacija koja je posvećena reformama, demontaži ovoga totalitarnog režima, stvaranju uslova da Crna Gora postane demokratska pravna država, nultoj toleranciji prema organizovanom kriminalu, jednoj potpuno drugoj ekonomskoj politici. I u ovom trenutku, dakle, došlo je vrijeme da mi jednostavno procijenimo i želim zaista demantujem sve natpise i sva spinovanja da je bilo kakvih svađa, bilo kakve nekorektnosti. Jednostavno procijenili smo zajednički da u ovom formatu, u ovakvim odnosima snaga ne možemo da damo optimalni rezultat i da je bolje da svako iskoristi svoje potencijale na političkom tržištu i da da neki zajednički doprinos. Znači, sve naše koalicije na lokalnom nivou ostaju potpuno u istim odnosima. Mi, kao što vidite, ostajemo u krajnje prijateljskim odnosima. Jednostavno, u ovom trenutku, u ovoj novoj epohi post-Đukanovićevskoj, procijenili smo zajedno, donijeli odluku da umjesto nekih unutrašnjih rasprava, gubljenja vremena, da je bolje da se posvetimo stvaranju i kreiranju ponude za naše birače i da napravimo što je moguće bolji rezultat na ovim izborima da bi mogli da mijenjamo Crnu Goru. Andrej je rekao, nažalost, 2020. godine strukture koje su želje da sačuvaju Đukanovićev režim, koje nisu htjele promjene, nisu htjele reforme, su imale veći uticaj i eliminisali su Demokratski front iz vlade i evo mi sada plaćamo tu cijenu zato što osim pada Đukanovića i osim pada Demokratske partije socijalista, ono što nas u pokretu za promjene mene lično najviše opterećuje jeste nisu se desile promjene. Dakle, režim je ostao netaknut, bolesni sistem zasnovan na organizovanom kriminalu, na prljavom novcu, na služenju državnih struktura interesima organizovanog kriminala je ostao skoro netaknut. Vi danas nemate u zatvoru skoro nijednog viđenijeg funkcionera Demokratske partije socijalista koji su 30 godina pljačkali ovu zemlju. Vi nemate reforme koje su neophodne u bezbjednosnom sektoru, u tužilaštvu, u pravosuđu i to je nešto što nas je opredijelilo da donesemo ovu odluku. Naravno, nije baš lako, nije svejedno, emocije su tu prisutne, to je bilo jedno lijepo i veliko istorijsko putovanje. Mi smo podijelili mnogo zajedničkih muka i problema i vjerovatno će jednog dana, možda Milan, on je najskloniji pisanju, i napisati s neke distance neku knjigu, neke memoare, šta smo sve mi mučenici prolazili i da objasnimo ovu ideju našim saradnicima i da ubijedimo građane Crne Gore da je to jedina alternativa, znači pomirenje, reforme, demokratizacija i prosperitet Crne Gore, ali to je, ajde da kažem, dio političke karijere i političke sudbine koje smo sami prihvatili. Ja želim naravno svaku sreću na ispitima, na izborima i Milanu i Andriji. Pokret za promjene će nastupiti samostalno i imaće svoju reformsku platformu, prvo Crna Gora reforme za spas zemlje, koja je potpuno kompatibilna sa svakim programom Demokratskog fronta, ali fokus ćemo staviti na to kako demontirati što prije ovaj bolesni režim, kako sprovesti te reforme i omogućiti normalan život građana Crne Gore. Hvala. Dame i gospodo, kada smo započeli ovo veliko istorijsko putovanje prije 11 godina, postavili smo cilj, a to je bespoštedna borba protiv Mila Đukanovića, DPS-a i njegovih tekovina, koja je uz velike žrtve, velika odricanja i najveći doprinos Demokratskog fronta pobjeđena 30. avgusta 2020. godine i tad su već stvoreni bili uslovi da otpočne demokratizacija i reforme Crne Gore, ali i demontaža Đukanovićevog nasljeđa. Nažalost, oni anonimusi koje smo mi doveli i koje smo mi postavili za
premijera, ministre, potpredsjednike, čast izuzecima, više su imali za cilj da se obračunavaju sa Demokratskim frontom, njegovim liderima i funkcionerima, nego da demokratizuju Crnu Goru. Tako da i danas, 3 godine nakon pobjede nad Milom Đukanovićem, imamo zaostavštinu koja ozbiljno prijeti da dezintegriše ovu državu i to treba da bude cilj svim političkim subjektima u Crnoj Gori da uđu u obračun bespoštedan i beskompromisan sa tim nasljeđem i zaostavštinom. 2023. godine, završno sa drugim krugom predsjedničkih izbora, zadat je i onaj posljednji simboličan udarac Milu Đukanoviću, u kojem je ponovo Demokratski front dao nemjerljiv doprinos. I u Demokratskom frontu su već odmah posle tih avgustovskih izbora 2020. godine počela razmišljanja kao odgovornih činilaca i javnih ličnosti kako dalje da se prilagodimo novim političkim okolnostima. O tome smo razmišljali i na lokalnim izborima koji su održani u Podgorici i ostalim crnogorskim gradovima, tražili modalitete i pokušali da ono što je u biti bila ideološka izborna platforma Demokratskog fronta, to je crnogorsko-srpsko pomirenje, ali ne na štetu ni Bošnjaka, ni Albanaca, ni Hrvata, ni bilo koje nacionalne manjine, da dobije nov okvir. Zato ovo što su danas moji prijatelji i kolege Andrija Mandić i Nebojša Medović saopštili predstavlja samo jedan logičan slijed i kraj jednog istorijskog putovanja koje će svakako svoj trag ostaviti u prethodnoj deceniji, ali sam uvjeren da će trag nastavljati da ostavljaju narednim decenijama, jer svidjelo se to nekom ili ne, na kraju je Demokratski front i uspio i pobjedio Demokratsku partiju socijalista, što je bio naš osnovni cilj i cilj okupljanja. Također želim da demantujem sve medijske spinove koji su se pojavljivali prethodnih dana, da je među nama došlo do sukoba oko kvota, oko imena mogućih kandidata na poslaničkoj listi, jer do toga nismo ni došli. Naprosto smo kao odgovorni političari i ljudi zaključili da je i ovo jedan vid redefinisanja naše izborne i ideološke platforme i da, kao što je rekao Nebojša, nastavljamo u različitim modalitetima da realizujemo one ideje oko kojih smo se okupili 2012. godine. Dakle, još jednom ponavljam, nikakvih sukoba, nikakvih ružnih riječi nije bilo, niti će biti među nama. Naprotiv, čini mi se da su se neki uz mnogo teže situacije i ambijente vjenčavali i krstili djecu, nego što evo mi najavljujemo ovaj razlaz. I želim na samom kraju da vas obavijestim da mi danas nećemo odgovarati ni na kakva pitanja, da ćemo o modalitetima izlaska Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije blagovremeno obavijestiti javnost do vremena kada je predviđena predaja izbornih lista, a to je 16. maj, da se nećemo više oglašavati o ovoj temi ni Nova srpska demokratija, ni Pokret za promjene, ni Demokratska narodna partija i da je ovo naše poslednje obraćanje u ime Demokratskog fronta, a i poslednje obraćanje koje se odnosi na ovu temu zbog koje ste danas u Skupštini Crne Gore. I ja želim na kraju da
se zahvalim Andriji Mandiću i Nebojši Medoviću što su 2012. godine u jednom 32-godišnjaku prepoznali partnera i prijatelja kojem su pružili ruku i bili spremni da na ravnopravnim partnerskim odnosima gradimo jednu istorijsku tvorevinu kao što je Demokratski front i ja se im neizmjerno zahvalan na tome i želim da ovom prilikom i Nebojši Medojeviću i svim njegovim kolegama i mojim drugarima i prijateljima i Branku Radloviću i Branki Bošnjak i Jovanki Bogavac i Nikoli Bajčetiću i Vladu Ričeviću, aktualnim poslanicima, ali mojim dragim prijateljima i Boku Stanišiću i Mariji Marović i Draženu Medojeviću i neke ću sigurno zaboraviti, Dejanu Vujisiću, poželim svaku sreću i na izborima, ali i na ličnom planu, takođe svim prijateljima iz Nove srpske demokratije, ali i svim glasačima Demokratskog fronta, jer to što je završeno jedno istorijsko putovanje ne znači da se nećemo ubrzo sresti na nekoj novoj raskrsnici, da nastavimo da reformišemo Crnu Goru i da je vratimo njenim istorijskim izvorištima. Hvala vam. Ja želim još samo na kraju da vam kažem da ćemo nas trojica ovdje sve da vas pozdravimo i da se rukujemo i da vam demonstriramo na najbolji mogući način kako smo mi to doživljavali i shvatali tradicionalnu Crnu Goru. Dakle, mi smo se okupili prvenstveno kao ljudi koji žele zajedno da rade, koji jedni druge poštuju i stranke koje su sve ove godine funkcionisale ne kao odvojeni subjekti i ne kao razdvojeni elementi, nego smo bili jedna veoma snažno stopljena legura. I nas trojica želimo da se zahvalimo svima, da se zahvalimo našim glasačima, da se zahvalimo našim saradnicima i ja također da se zahvalim mojim prijateljima i Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću i da vam pokažemo, ovo je tradicionalna Crna Gora. Kao ljudi se i sastajemo, kao ljudi se i rastajemo. Hvala vam. Hvala vam, prijatno.